Familia maja punjre manyako maja grade 9 mawuok e skul primar ma Echareria Gilgil County ma Nakuru mane onegi e yo makoch Jumane dwaro mondo tim nonro mar gimane okelo tho mar nyathino. Japuonjre no mong'ere kaka Grace Nyarua nowuok e dalagi mantiere Gilgil chieng' Jumapil kendo ringre noyudi kowiti e bath ndach reru chieng' wuok tich mar Jumane. Kaluwore gi familia mare, Grace ne oroch ratiche kapok ne onegi. Sani koro gidwaro mondo achich mar nek makamano omaki kagiseo rach mar arita magwengego. Aliacha tu chakula jikoni kitu 6:40 na akaenda. Kutoka sasa hapo hatukumuona tena, tulimtafuta tukamkosa. Na niliposongea kwa hakika nikimtazamia kwa umbali niliweza kushindwa na nguvu, nikaishiwa na nguvu na nikajipata hata nimeanguka kama mwanaume. Nilienda jana, nilihuzunika sana kwa sababu nilikuta hiyo mtoto amedungwa kichwa hapa katika masikio, na hiyo ingine alikuwa amedungwa hapa kwa uso kisu moja, na kwa mdomo alikuwa amekatwa hapa, na tena shingo alikuwa amegongwa hapa kisogo, na tena shingo ilikuwa imevinduliwa hivi.